Good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basak ni drama itakat manipod. Kani pagayam tayo pilar sa napudpudnuanagan. Ngam sakbay na kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Quaid, kan Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kastoy man ti kunani pagayam pilar. Dear manang biyanang, puli may tinapupudaw, natataer kan napipintas. Iso ati mawid dagiti anak may kada kami. Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan na napintas ti puli may. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, kadakadwak kasi mangpoit. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbang nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Dobyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, anya kay kadi. Ay, jak amo ti sawag. Maulawak itikas na nga aramidon, brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kay man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Ngala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni Nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo mutin nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo magkayam ka ni Brent. Tatang ko na maong kasawa kayong tumudlang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kadain nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan na kayat na nga ipasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, italaan nga manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami abak ng balasang ka. Irwam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumutin dito. Anya, madagito yung kaldiraw? Nagningisit? Awang pay limpyo kada kayo kaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang ngisit ti gugot, di amo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni Nanang nga aglinis iti kusina. Ay, sana. Bay amon jay inayaw. Di na mutla kaya ti agpatulong na jay. Iso abay amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at deje Agina, sika, ataw. Nay, nagalaskat ti kastang ibagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak deje a babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot deje a brain? Di ka man naagoy uyaw bakit? Sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak deje a babaay para kini brain. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo deje ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamangan no lamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo deje a babae brain. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayat at tinobyak. Apay, anyat impakpakan na king kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpet ni Gina. nasingpat itaa, tadamdam mo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na? Adayo tirik na kinkwa na, nangisit nga main. Tayo kumamot iba sariti lang nga ti ugali na nanang. Atap yu lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak brain. Anya, matan dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis. Dilakot nakapili matan itinasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae, magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay matipinili na. Nga rod nalitlit ang paingam di likod ti kaldero may. Hay, problema nga raw no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diretsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay.
Kaya't nakadiday jay a babaeng agbalin a manugang. Ay, masuruna nga raw. Tanagsaya at kit din ti panakilangin nakin ko na. Kunak nga raw adi na kumakasasao. Tapno makarik na day a babaay. Nagwapo ni Brent a kaanakak. Jay kumamat presentable ti pilihan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbag am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Ah, asino akaanakan na? Jay ngay anak ni pagsusima ije kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayaw, tamangan tayawn. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday tati plataw, atong. Nay, kurang matin display a plataw. Upat tayaw, ngam tal-talo mo't tinakaparada a plataw. Kay talo tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, ti kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang tano mangag na ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo da di ababaay. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanon na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo langan ti mangan. Nay, papanamon nga ay. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jeti mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaupay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay? Takanayon kumatabagbagaan ni nanang. Ken uri anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mamabain ako dito'y balayo, Brent. Kaya't kunti agawin. Anya, sana? Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti palayaw. Ijay ti pagnagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, maturog tan, tani. Narigat ti agpuypuyat. Diritsaan da kan, Gina, ah? Tadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent, ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, jay kaanakan mi amay diligkan ka. Iso jay kumamot may bagay kan ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang. Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Taagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis.
Ay, way nagawi dan. Ngam simurot mo di ka anak am kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga da impakan da a babae ija anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige taawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawi dan. Anya? Hello, nanang. Apeng agsangsangit kayo ngay mawag. Ay na anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay nilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa'y nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam anak ko. sige, agbiyahe ak adagos nanang. Sige, agawid ka, tayong kakitaan ti Amang Brent. Talaga ka di asan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid, iji balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, anda ka madgayam niti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya atan Brent. Adda iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak itiayan ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. Anya ka madtang, tilararamitam. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki di magna. Taglamang ta. Napanduga ka. Tilararamid na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da brand kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid dati kay kaya da. Kunaklan o niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya ka mo tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini brain. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubya na akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikas nga ibagbagam. Intun mabalsal ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko matipakabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana nasaya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit Ay, sige, takasaritang to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasarenda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak itinagbaitan niyo. Di kaksin na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisog ak lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawak iti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko ma, Gina. Nasulisog ak lang. Napilitan ak. Ala, di ka mananagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupan ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin aman ugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka.
Nabanno ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiya ginana. Kastalatan na ka na yun? Tunggal agparik na akin ka, day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ah, ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuam ko na. Kabagays, ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan mo't kabagis. Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanin. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wan nga rod Teenager kanu mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ngem lalaki rumat gayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausum gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam di inritritong kini Brent. Apay, amo kaya alalakero. Kas lalasingpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila inritritong ngamin iti kaanakam. Di ka mamat agpabasol, kabages? Amok nga rodaya, alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau. Basol mau. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Tsak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo kak. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launa taputot mo, Brent. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tanti amin kadata. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Ken may sa, adan foreigner anobyok. Ket umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Anya? Ay, adan afam mau, balasang kaw. Ay, wala na. Nabayagan anobyok dayjay. Iso asak bay apo manaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man tinagwapo nga apo ko. Wala na. Ket pasensya kayon No jak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, nana. Nariknak ti kinaliday ni Brent nga anak ko iti daydagon daway. Iso ngay nandingay ko. Kaya nagpakpakawanak kan kwa na, gapo iti inaramid ko iti kalabas. Nagbabawyak ti inaramid ko, iso ngay rikrik na akta anak ko. Sana na nagpakpakita ni Joy, kat nakiasawa mo ni Gina iti foreigner. Kat adadaan iti abroad iti apukok. Alakastan, ti pagayam mo, Pilar. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo Pilar, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan!
In your nose para iti script kan drama iti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina iti tunggal maysa.